Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenza kanjalo like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel, ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esifakayo kuma-transfer news. Ngizokupha i-update imayelana-ke naloyo oyi-former Orlando Pirates coach uJose Riveros. Emasontweni adlule i-Al Ahly imchithile-ke uJose Riveros after ukungenzi-ke kahle kwiqembu lakhona-ke e-Egypt i-Al Ahly. Engena njengamanje-ke zithi-ke uJose Riveros angase-ke athathe iy'ntambo lapha as i-head coach yayo-ke laphana-ke iSimba FC yaseTanzania. Njengamanje-ke iSimba FC ibikade-ke iqeqeshwa uyena-ke uDimiter Pandev oke waqeqesha-ke iqembu laseBotswana iGaborone United. Engenayo kuthiwa-ke uDimiter Pandev usezoba-ke assistant coach yakhe uJose Riveros. Iyona update engiphethe-ke njengamanje, like ivideo usubscribe kwi-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona kulethela kama-transfer news ikakhulukazi-ke kuyona-ke i-Betway Premiership. Okwamanje-ke ivideo ethiwa sibambe la nisale kahle.